Kapadasan ni Kabsat Sharon sa napud na nagan ti may drama ita na imbag nga oras yu amin. Welcome kayo manen nga agbuyak kinagdengeg diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak may ti drama aman ng biyanang makablawang pa the Jane Mabalyo Habagat, Evangeline Martinez, kani Jeanette Sagire. Kasriman ti kuna ni Kabsat Sharon. Dear manang biyanang, sigod alakyinak. Idikwan, pinadas ko tinagbalbaliw, kat nakirelasyonak iti lalaki. Rugyak nga rudag sa laysay, idinasikuganak ti lalaki, anak kirelasyonak. Masikuga kon Roland, agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at nanto garudan anak ta, Sharon. Agkasarta nga rudan na. Ay saan? Agsinataki din Anya? Anyang agsinang ibagbagamat. Di na kaman rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan na mo ka nagbasulak iti anak yun na nananit. Ngam apay nga asin sina anak mo tang. Hay, jak nga ron mawatan jay anak kaw. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatak ti anak yun na, kan masikugan. Kasanulangan ti agbalin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak kaw paraw. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan, iso asyak lang tag desisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akil laat. Ti panangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kabalak mo tagbalin a single ma'am. Nariga ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasaganan ni Roland na mangikasarken ka, anak ko. Sana ka naragsakken ko na nanang. Nagkupasen ti panagayat ko kenkwana. Diyak mo mabalin na pilitan tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y langarod kenkwana. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day di arulan. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan, nabulanan mo ten ti anak mo. Ay, makipakpakaasya kada kayo Awawirin nyo kumati anak ko, tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amang awer iti anak mo. Nanang, Imbes a paraaw-awir ka laeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita. O di si kamalaang ti marigatan. saan na bali tadan pagtrabahwak nanang. Awawirin nyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo nanang. Ay, anya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apa ijay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamat trabaho jay lalakay. Kan kasla na singput mag. Talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw edi sininaan ni Sharon. Taawan ka no mo ti ambuna nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw da panagayat na itinubyo na. Kunak lano agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta.
Ay, uray siyak nga road. Kastamot ti amaw ka bagay. Nagpakababae mo tayo. Pabigla-bigla mo iti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikaw. No sinaan na mulagayam ti ama to anak na. Kahit anusam nga ro dati, agaw-away ka bagay. Uy na, kunak no naggraduara ka, hindi kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manayin. Naimbag ang orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam rulan baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak na. Kumustan ti anak ko? Namuak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga road, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag pa lang iti balay, nana. Kabaula mo kayo na kaong. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta. Basta ada oras mo. Agyam anak nana. Uray sininaan na kunti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ay nasaya at ano kasta anak ko. Ne, adagayam insangpot ko a groceries nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, andanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamu ka nga ron. Basta karimday ta, Kandi na kami baybayan nga agina. Uwin, promise. Itid kunto amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga Ruden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasan. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang nga orasyon, ana. Ay, kasta mo itbaraw. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita kan maam-am mo, nana. Kan kidawag ko ti pamalubos yo, ta ikasarakon ti anak yo. Ay, ka-desisyon nyo day ta adwa Mulakit day ta kap-kap na kanyon titunggal may sa ay makaambo kayo. Baybay ampay man lata ka sa Ronnie. Di ta pa'y lapanunutan day ta. Lumakaya ko, nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, iti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isa baybay ampay lata kasar-kasar. Agpapasta pa'y lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, tagayan ayatan. Kasitin kariken ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala, makamu ka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jebalayme, taijayan ti pag naedan nyo iti anak mo. Ay, saanan? Mabain na kiti balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man mitten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays. Naamamo na ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final, ti pakiasawaan na, ti kayat ko asawain. Uwan, siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar kan kwa na. Nila Sharon ti agkid-kid ka.
Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang at dapay lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dyan tinaglabasan na. Uwin nga road kabagay, nadlaw ko makidi, nasingput na dyan lalaki. Ay ket sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakkel tatyan mo. Lukmag mo day tawon no, anya. Sikog ko daytoy nanang. Ha? No kasta, masikog ka? Wan nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayawn. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan nanang? Tasina akon. Anya! Tapay manayin! No kaano masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken ko ana. Apay, nagapa kayo aya? Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana nanang. Anya! Apay aya akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon. Sina akon ni Ronnie. Nauma akon kwanan. Jakon ay ayaton. Sana mabali na basta sinaanak latan nga awan na dagsa na rason, Sharon. Napudno akmet kan ka. Kaya't ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagked-ked-ked. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayaton? Anyat maaramidak ngay. Apay, anakadimadi ana aramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawayak amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Nga babae. Talaga adang nga jay ka anakam. Tasaan nga pampanunod. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga men ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yun. Ngam sininaan nakit den jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay awan na jang anak mau. Likit jang yaman tada kumamangi kasarken kuana. Iti likodan tinapalabas na. Jak amuman iti dayjay a babae. Jak amaw noan niya ti sapsapulun na. Ay kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukaw kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang nga ti anak mo, Roland. Nang runa ka duanton ti anak ko. Sige nga ron, saan akong ngagbayag? Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintin mo a kwarta, Roland. No umanugot ka, Sharon, ala akong ti anak ko, iji balay. Ay isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mo talawans ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak. Anya, pumanaw ka manain kunam, Sharon. Wenanang tagtrabaho ak manen.
Hay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga minay aakas ta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikogken ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awir maid. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugan. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugken kan. Baliktad ka may. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta, kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, taumay ko kiluan dagiti apo kom. Ay, mabit laeng. Tari ingak idamare. Maturog da gamin. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Tayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaidada Sharon kan ni Asunta ayaya dagiti upengket. Nagit narakop da. Kakabayatan tipan naturog da. Na. Abayakas tatilang ada. Sharon! Agring ka! Ni, apay ayana na. Ringam dagiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing kabiit. Pinandagam titakyag ko. Hanay! Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggag ko itay. Ti panagin narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik ngagpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada, nanang. Aniya? Kahit kasano da ita. Subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataok, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Jack kayat. Jack umanugot ang mangisangpit ka iti babae dito'y balay. Jack kanunungan da ita. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Jack maawatan, wenno kanunungan da ita. Isu alading ita, Sharon. Lukasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, ken tinubya na. Nagabang da, iti pagnaidan da. Diyak ko mapalubusan dagiti apo ko, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilit damay.
Kunakla no nagbalbaliwan na dya siya raw. Ngam saan matgayam. Diya amaw iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw-awatan ti aramidon na iti biyag na. Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya? anak ko. Sigurado nga marabian Iso man ang asikapin dadya nga yung gawin. pamital Ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala honey. nga raw dagiti apukok no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo Agyaman day na. jay nga At asuntan. least, uray Baybayan na mo gayam dagiti apukaw. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat sa pa'y kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, hani? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta. Umayak man. Ayan yaw. Da. Sambaan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog dagiti apukok dito'y sofa. Ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na ason tayo tanana. Napanan na ka, day. Ay da, kapno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Kanayon ko nga ron nga taltalyawan no kwata baka mapanda iya kalsada. Napanan ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwakat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagloko mo day jay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingar aramidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak mo. Ay, basta. Diyak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga asunta. Baybayan na mo ida. Inton ko na dadaka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay, akanayon na rumuar. Jackpot dyan day tananang. Naapal nga min dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni Asunta. Makamo ka. Basta siya, dakon ito dagiti anak mo ijay. Alaam tulaydan, into nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni Asunta ti isasangpot ko ita? Iso asigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pot kamat gayaman siya ron. Ala, timing ti isasangpot mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, gusto laun unay. Sige, tukam lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Sharon? Wan, Asunta. Apay akas na titsuram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasayang at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. Doon nakinayatag iti sa bali. Kat masikugak pa yan. Apay ngay naramid mo ti kastoy kanya Kasunta. Pinagtalkan kay ti kastawnay.
Adara pap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam ape alinuko nak. Pakawanan na ko ma, Sharon. Sana kaskari na ti inaramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay asunta. Iso nga ikidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mamimpinsan day jaya lalaki. Kwa, lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Pinadas ko ngayon laban ti karbangaki ti nobyak ngam awan laban ko. Ure kasano ti panagpakpakaasikan kwa na, tapno siyakla ang tipilyan na, ngam talaga ti nakasikog kan kwa na ti pinili na. Awan nga ro tinaramidak, iso ngay naklon kulatan ti gasat ko. Kasakitan na ni ti amin anasakit ti kasdyan na pasarak. Nabayag sa akto na kay liwliwag. Kat ti pagyamanak at dadagiti anak ko amang patpatibkar kanyak. Kat itadya ko nakirelasyon iti Orasino. Kat makuna kadagiti anak ko ti gamang wanukirad ko. Kang runaan kani Apo Diyos, tauray ado tinagbasulak iti kalabas, at dalat ta ti Apo amang baybayabay kada kami. Alakastan, tigayam mo, Sharon. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, para iti script kan iti drama, tigayam yon, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.